reka mbifurize ibihe byiza abakunzi babiza TV Rwanda mwese mbaye ikaze kandi mbifurije ishya n'ihirwe mu byo mukora ndetse no mu byo munyura mu byose. Rero umugabane wa Afurika kimwe n'indi migabane itandukanye iri ku isi yacu rema isi yacu yo rukumbi ifite ubuzima ku mibumbe igaragiye universe cyangwa se isanzure iri hano. Rero uyu mugabane wa Afurika kimwe n'indi migabane itandukanye iri ku isi igiye irimo abaperezida bakomeye cyane kandi abaperezida bagiye bakora byinshi bikomeye cyane, yaba mu miyoborere yabo, yaba ku bijyanye n'urugamba cyangwa se intambara zitandukanye. Ibyo byose kandi uko bagiye babikora nuko ku mugabane wa Afurika niho honyine hagiye hagaragara abaperezida bakomeye cyane bari bagiye bafite amapeti ya marishari kandi akaba ari abaperezida bagiye bakora ibikorwa byinshi cyane. Bamwe hari abagiye bagundira ubutegetsi cyangwa se bakaguma ku butegetsi igihe kirekire, hari n'abandi kandi bihaga amapeti runaka bitewe no kuyobora igihugu runaka, ugasanga akiyoboranye ku buryo bw'igitugu cyangwa se ku mbaraga cyangwa se abaturage babishaka cyangwa se batanabishaka. Ibyo byose kandi uko bagiye babinyuramo cyangwa se babicamo nuko babinyuragamo kubera imbaraga zijyanye na politike. Reka uyu munsi tuganire rero umenye neza ubuzima bwa perezida bakomeye cyane ba Afurika babaye ba marishari kandi Mahamat Deby Itno wa Chad na asigaye inyuma nawe ntabwo yigeze asigara mu bayobozi bakomeye cyane ku mugabane wa Afurika bagiye bagira amapeti akomeye cyane. Reka rero umenye bano ba perezida ba Afurika babaye ba marishari, harimo kandi na Mahamat Deby Itno wa Chad nawe ntabwo yigeze asigara kuri uru rutonde rw'abayobozi bakomeye cyane bagiye bagira amapeti akomeye ya marishari. Nitwa Eric Nshimiyimana, ukomeza ukore subscribe, naho iyi ni Biza TV Rwanda muri kumva ubuvumbuzi, siyansi, ubushakashatsi bucukumbuye imikino n'imyidagaduro byose n'ahandi wabisanga atari kuri Biza TV Rwanda. Ukomeza ukore subscribe, ukore share ku biganiro kugezo byacu bya buri munsi. Muhaye ikaze wo mu gihugu cy'u Burundi, uri mu gihugu cy'u Rwanda, mu ntara zigeze kure nyine n'umujyi wa Kigali, mu turere tugeze kuri 30, uri muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, abari Uganda, abari Tanzania, namwe kandi muri Kenya, mbifurize ikaze mu muryango mugari wa Biza TV Rwanda. Nawe ukomeze kudutera inkunga, uduha ibitekerezo, wandika no muri comment, ndagushimiye. Umuryango mugari wa Biza TV Rwanda uza kugezaho amateka, amakuru ndetse n'ayaranze isi n'ubuzima bw'isi muri rusange, byose bijyanye na technology tuzabiguha. Ukomeza udutega amatwi, wumva akantu ku kandi, umunota ku munota, isegonda ku isegonda, maze wumve kandi umenye. Muhaye ikaze nanone umuryango ukwiriye wa Biza TV Rwanda. Nkuko rero byagenze kuri se we cyangwa se uyu mugabo Idriss Deby Itno, Mahamat Deby ahejeje kuduzwa ku ipeti rya marishari cyangwa se marshal, ipeti rya mbere risumba ayandi yose mu gisirikare cy'igihugu runaka. Iyi ingingo rero yafashwe mu itora mu nama nshingamateka byabaye kuwa mbere w'icyumweru gishize, igenekerezo ku itariki y'ukwezi kwa kimara nk'iminsi 9 yose kiganirwa kugira ngo barebe niba umugabo nawe yafata iripeti rya marishari. Ni imvugo cyangwa se inyandiko iri ku gitangazamakuru cya BBC gahuza, ni imvugo iri mu rurimi rw'ikirundi ariko turagerageza kuyisoma mu kinyarwanda kugira ngo mwumve ibitangaza by'aba perezida bakomeye cyane bari ku mugabane wa Afurika bafite amapeti ari ku rwego rwo hejuru. Ku bikorwa rero yakoreye igihugu bye cyangwa se yakoreye igihugu byatumye bimuha ndetse n'insinzi zitandukanye za gisirikare hagati no hanze y'igihugu, bikaba bituma yakiha cyangwa se yafata ipeti rya marishari uyu mugabo ukomeye cyane. Abashinga amateka rero bagera ku 160 bose nibo batoye bemeza icemezo cyo kuduza ipeti rya General Deby, babiri bakaba babihakanye, naho 6 nabo ntaco babivuzeho muri aba bose. Iduzwa rero rya Mahamat Deby irije inyuma y'igitero cya gisirikare yakoze mu Boko Haram mu icungararo ya akarere k'ikiyaga cya Chad muri cyangwa se mu mujyi Tubu
ndetse kandi abo bose yagiye banyuramo. Ubwo rugamba cyangwa se iyo ntambara yarwanye n'icyo gitero yateye cyatumye kimwongera kumuhesha ibikorwa ndetse n'imvugo zikomeye zo kuba yagira iri peti. Nyuma rero igitero cuno murwi uvuga ko urwanya abansi ibidini rya Islam cyahitanye abasirikare ba Chad batari bake cyane muri iki gitero yagabye. Ubwo kandi Mahamati ubwiwe ari we yarongeye ibitero byo mu kirere ndetse no ku butaka mu kiringo cy'indwi hafi zibiri zose. Yasubiriye kandi ise wiwe umuhisi Perezida Idriss Deby Itno nawe kandi inyene yari yararonse iri peti ry'icubahiro mu rwego hejuru mu mwaka wa 2020 ku myaka 38 y'amavuko. Inyuma y'urugamba rwo kubutaka yarongoye kuri aba barwanyi biyitirira idini rya Islam. Mu gihe kandi uno muhisi yari umukuru w'igihugu yiduhije ipeti inyuma y'imyaka 30 ari ku butegetsi, ku muhungu wewe w'imyaka 40 byafashe imyaka irenga 5 gato cyane kugira ngo ashike kuri peti rikomeye cyane mu gisirikare. Ubundi ipeti rya Marshal ni peti rikomeye cyane urihawe cyangwa se urifite abakwiye gutinywa. Idriss Deby Itno uyu nawe kuwa 11 cyangwa se ku itariki 11 ubwo hari ku munsi w'ejo, ubwo ni itariki 11 z'ukwezi kwa 12 mwaka 2024 bya Ndagaro ku mwaka wa 2020 nuwa ngo ku itariki 11 z'ukwezi kwa 8 mwaka 2020 itariki Chad yambikira cyangwa se yambarijeho isabukuru y'imyaka 60 y'ikubi cyangwa se yo kwikukira cyangwa se kuba yara imyaka 60 yari ishize igihugu cya Chad kibonye uburenganzira cyangwa se ndetse no kuba cyemerwa kuba cyaba igihugu. Perezida rero Idriss Deby Itno niho yabaye marshal ku mugaragaro muri iki gihugu cyo muri Afrika yo hagati, cyagiye kandi gikurikiranwaho n'inyeshyamba umunsi kandi ndetse n'amakudeta atandukanye byasheshe amaraso menshi cyane y'abanyacad yagiye aba muri iki gihugu bitewe n'ubuyobozi. Idriss Deby rero yageze kuri iri peti inyuma y'urugamba wenyine ubwiwe yarongoye rwo kurwanya inyeshyamba ziyitirira idini rya Islam muri Chad, muri Nigeria, hanyuma kandi no muri ikarere ka Sahel. Uno mugabo kandi yamaze imyaka irenga 4 kinyejana ku butegetsi, afatwa nk'umwe mu bantu bakomeye cyane mu bya gisirikare mu karere ko hagati kandi hagati aho Idriss Deby siwe mukuru w'igihugu wa mbere kuri uno umugabane wa Afrika, umugabane nawe ukunda kuvuga byishano bijyanye na politike, yashitse kuri ripeti nubwo kubimwerekeyeho umugambwe wiwe wemera ko yaronse ripeti rya gisirikare nk'intwari ikomeye mu gihugu cya Chad. Imbere kandi hari abandi batari bake bihaye ipeti rya marshal cyane biyita indongozi ubuzima bwabo bwose araba asirikare. BBC kandi irihweza bamwe mu bategetsi ba Afrika bashitse kuri ipeti rya gisirikare cyane kurindi iri baanganwa naryo kandi baryihaye bo bonyine cyane barihawe hakurikijwe ibwirizwa shingiro ry'igihugu cyabo nkuko bagenda babigaragaza. Uyu nawe nigeze kubagezaho amateka akomeye cyane mu gihugu cya Uganda, yitwa Idi Amin Adada, nawe yari marshal w'igihugu cya Uganda. Idi Amin Adada yahoze ari umukuru w'igihugu cya Uganda, akaba kandi yari yaravutse mu 1925 avukira mu gisagara cyitwa Kobo mu bubaruko bushira ubuseruko bw'igihugu cya Uganda. Yize muri Uganda hanyuma yinjira mu gisirikare cy'Ubwongereza mu 1945. Cyari kizwi kandi ku izina rya King African Rifles cyangwa se
gisirikari. Inyuma kandi yo gutembagaza leta y'umukuru w'igihugu wa mbere yari yatowe uwo bitaga Milton Obote wayoboye yari yasimbuye, yaciye aba mukuru w'igihugu mu mwaka w'1971 ari kongora mu kiringo cy'imyaka 8 yonyine. Mwaka w'1979 Idi Amin Dada ari irukanywe ku butegetsi n'ingabo za Tanzania ziri kumwe n'inyeshyamba z'umuhari wa Uganda National Liberation Front cyangwa se Front de Liberation Nationale de Uganda. Yahungiye kandi muri Arabia Saudite ari naho yahavuye apfira mwaka 2003. Mwaka w'1955 niho yihaye ipeti rya Marshal cyangwa se Field Marshal, ipeti kandi ry'inyenyeri 5 ari naryo kandi rya mbere rinini mu gisirikare cya Uganda kandi rikamugira umukuru w'igihugu ubuzima bwiwe bwose. Ubu urengero rero mufata nk'umutegetsi yatwaza umukazo yishe, yagiye akora byinshi cyane uyu Idi Amin Dada mu gihugu cya Uganda. Ngira ngo nigeze kubagezaho amateka akomeye cyane uyu musirikare wagiye akora byinshi kuyoboza igitugu mu gihugu cya Uganda, ndetse no kuba bamwe baragiye bahasigira ubuzima cyangwa se bakagenda batakariza ubuzima, cyane cyane abataravugaga rumwe n'ubutegetsi bw'uyu musirikare ukomeye cyane Idi Amin Dada. Uyu nawe yitwa Mobutu Sese Seko, umubyeyi w'igihugu, azwi ku mazina menshi cyane. Mobutu Sese Seko rero ku ngendu wa Zabanga niryo zina rya Joseph Desire Mobutu yihaye mu mwaka w'1971. Uwo mugabo kandi yarongeye Zaire, ubu ni Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ubwo abari hakujya Kongo za Bukavu ndetse n'ahandi bifuje ibihe byiza. Ukuboko kw'icuma cyangwa se amajambo akoreshwa mu kuvuga ubutegetsi bw'agahohotoro. Yavutse ku wa 14 mu Gutugu ku itariki mubwo ni mu kwezi kwa 10 mwaka w'1930 iri Sara mu cyari kizwi nka Congo Belgique. Niwe kandi yahinduye Congo Belgique yari yabaye Congo Kinshasa maze ayita Zaire ko kimwe ndetse n'ifaranga ry'igihugu be n'uruzi nyamukuru rwacu. Inyuma kandi yaho atembagarijwe intwaro ya Joseph Kasavubu yashitse ku butegetsi wa 24 mu nyonyo cyangwa se mu kwezi kwa 11 mwaka w'1965. hanyuma atsimbataza intwaro yiwe akoresheje ingufu za gisirikare ndetse no gushinga intwaro y'umugambwe umwe mwaka w'1982. Muri uwo mwaka rero nyene niho yabaye marishali nk'umukuru w'umugambwe Mouvement Populaire de Libération, ari nawo kandi mugambwe rudende wari wemewe mu gihugu hariya cya Kongo. Azi kandi cyane ko yashizeho umwambaro ndanga karanga waruzwi nka abasko cyangwa se imfunyo ya abasele costume mu ntumbero yo kwiyambura umwambaro wa costume y'uburengero. Mobutu rero yasabye kandi abazayirwa cyangwa se Zaire kwitondera amazina y'amaatiro cyangwa se prenome nya Afrika kandi y'akarere. Ibyo kandi we nyene ubwiwe yakoze mu kwiyita Mobutu Sese Seko kuko ingendu wa Zabanga nukuvuga ngo Mobutu umurwanyi ava ku nsinzi akaja ku nsinzi ata muntu numwe ashobora kumuzibira cyangwa se ngamuhagarike. Uyu yitwa Mohamed Hussein Tantawi cyangwa se marishali mu gihugu cya aba Farawan cyangwa se aba Farawoni, munawe muramuzi cyane.
uyu nawe kandi arakomeye cyane, yitwa Mohamed Tawantani, yavukiye mu karere ka Nubi cyangwa se Nubia hagati ya Misiri ndetse na Sudan mu mwaka w'igihumbi 1935. yaronse kandi urupapuro rw'umutsindo rwamuhaye akaryo ko kwinjira mu gisirikare cya Misiri mu mwaka w'igihumbi 1956. uyu musirikare kandi yabaye umukuru w'igihugu cya Misiri atembagajwe ubutegetsi bwa perezida Hossein Mubarak ku wa 11 Ruhumuha ku itari cyangwa se mu kwa kabiri mwaka 2011. yabaye kandi umukuru w'igihugu, akaba yahavuye ava ku ntwaro kuwa 30 Ruheshi cyangwa se mu kwezi kwa gatandatu umwaka 2012. mu kiringo kandi cy'imyaka irenga 50 yose yaragize uruhara mu ntambara zikomeye cyane za Misiri, harimo kandi izo icyo gihugu cyahanganaga na Israeli. aha kandi hakaba ari naho yarongeye iri peti rya marshal mu mwaka w'igihumbi 1991. inyuma yaho kandi Kuwait yigaruriwe na Iraq, yarabaye mu ngabo mpuzamakungu mu ntambara ya mbere yo mu kigobe cya Abarabu. yararonse kandi impapuro z'umutsindo z'icubahiro mu Misiri, Kuwait na Arabie Saoudite. muri uwo mwaka kandi inyene yaragenywe nk'umushyikiranganje wo kwivugana abansi wa Misiri ndetse n'umukuru w'igisirikare cy'iki gihugu kuva mu mwaka w'igihumbi 1991 gushika mu mwaka 2012. Mohamed Tantawi uzwi ko yazibiye utwigoro twabazwi nka Karese mu Uslumansi ikuvogera igisirikare. uyitwa Jean Bender Bokassa Marshal, akaba kandi n'umurwanyi w'abami w'ubuzima bwose muri Repubulika ya Centrafrica. uyu nawe reka tumuvugeho. Jean Bender Bokassa yavutse ku ya 22 Ruhuma mwaka w'igihumbi 1921 mu ntara ya Lobaye mu rwagati cya Bangui mu bumanuko bushira uburengero bwa Centrafrica. yize kandi amashuri akomeye cyane muri Brazzaville, akaba kandi yashaka kuba umupasitori, ariko ababyeyi biwe bakaba bahavuye bamwumvisha ko yakwinjira igisirikare c'abakoloni ndetse n'abafaransa. urabyibuka ko aribo bakolonizaga ibihugu bitandukanye hano ku mugabane wa Afurika. aranje kandi amashuri yiwe mwaka w'igihumbi 1939 yarinjiye mu gisirikare maze aba umusirikare mu mwaka w'igihumbi 1941. yararwanye kandi ndetse n'abanzi mu ntambara ya kabiri y'isi ku ruhande rw'igisirikare cy'Ubufaransa. muri Nzeri rero cyangwa se muri Nzero ubwo ni mu kwa mbere mwaka w'igihumbi 1962 Bokassa yarasezeye mu gisirikare cy'Ubufaransa aca yinjira mu gisirikare cya Centrafrique cyangwa se cya Centrafrica ndetse nk'umukoloneli ukomeye cyane. hanyuma kandi aba umuhanuzi wa gisirikare, avamwo aba umukuru w'ibiro bikuru bya gisirikare mwaka w'igihumbi 1964. yihetse kandi kuri rizi ingufu nk'umukuru w'igisirikare ukomeye cyane. yaratembagaje cyane mu byara we, akaba ndetse n'umukuru w'igihugu wa mbere wa Repubulika ya Centrafrica David Idako aca atwara igihugu hagati mwaka w'igihumbi 1966 ndetse n'umwaka w'igihumbi 1976. yitanagaje kandi nk'umukuru w'igihugu ubuzima bwe bwose mwaka w'igihumbi 1972. Marshal mwaka w'igihumbi 1974 n'umwami w'abami wa Centrafrica kuva mwaka w'igihumbi 1976 gushika mwaka w'igihumbi 1979 aca ahindura izina ry'igihugu akita Empire Central Africanism, ubwami bwa Centrafrica.
uno mwami kandi w'abami ubuzima yaragenuwe cyane ku ruhara rwiwe ndetse rw'indangagurwa ndetse ry'abanyeshuri 100 byatumye abo ogozwa ndetse n'ingabo z'abafaransa cyangwa se akurwaho n'ingabo z'abafaransa. Jean Ambideri Bokassa yaraciye gatoya muri Cote d'Ivoire hanyuma ahungira mu gihugu cy'Ubufaransa. Inyuma y'imyaka yamaze mu buhungiro yahavuye atahuka muri South Africa mu 1980 yemera ibyaha yagirizwa hanyuma akirirwa umunyororo w'ubuzima bwiwe bwose. Nicyo cyatumye akatirwa imyaka yose y'ubuzima bwe yarasigaje ku isi. Yagiye kandi kurekurwa mu 1993 inyuma y'igihano yateguriwe, akaba yagiye gusandababa muri Munyonyo ku itariki 11 ubwo ni mu kwezi kwa 11 n'ubundi mu 1993 azize indwara y'umutima aba aritaye. Ku munsi w'isabukuru y'imyaka 50 igihugu cyari kimaze kicukiye mu 2003 Bokassa yarahawe ikigongo cyangwa se yarababariwe. Nitwa Eric Nshimiyimana. Ngaba perezida rero bagiye bakora byinshi bitandukanye muri Afrika ariko bose bakishe ku mapeti ari ku rwego rwo hejuru. Nta yindi neguza naho gutaha.